ni ibintu bidasanzwe mu mateka ya Gabon, aho abantu barenga ibihumbi 40 bari bitabiriye umuhango wo kurahira kwa perezida w'iki gihugu. Ibi byabaye ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu 2025. Gusa ibi nanone bitewe n'imihango gakondo yari iri muri uyu muhango wo kurahira k'uyu muperezida, byose bigaragara ko uyu muperezida abapfumu n'imyuka y'abadayimoni yaje kumuhereza icyubahiro no gukundwa muri Afurika muri rusange. Ubundi mu buzima busanzwe muri iki gihugu cya Gabon, kujya kurahira kwa perezida byari ibirori bisanzwe, ku buryo utabonaga abantu benshi nk'abari bariyo ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu 2025. Nyuma y'igihe gito y'abantu basenga cyane bakomeje kuzamura ibibazo bivuga ko abaperezida bakomeye cyane ku isi baba bakorana n'imyuka mibi, nyamara abanyapolitike bakabihakana. Ibi rero byaje kwemezwa ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu 2025, aho bwa mbere mu mateka iki gihugu cya Gabon ari bwo habayeho umuhango wo kurahira kwa perezida w'iki gihugu mu buryo budasanzwe. Uyu muperezida ni General Brice. Biri kugaragara ko uyu muperezida yahawe icyubahiro kidasanzwe n'imyuka mibi ndetse n'abapfumu. Ese waba ubyemera neza ko abakomeye cyane muri politiki bakurana n'imyuka mibi, imyuka yo kwa Satani? Niba ubyemera se hari impamvu nyamukuru waba ufite, hari impamvu ifatika waba ugenderaho uvuga ko koko ibyo ngibyo wizera ari ukuri? Niba igisubizo cyawe ari oya, ujye utekereza imbaraga zidasanzwe abaperezida bagiye batandukanye baba bafite aho baba bazikuye. Ese ni mu ijuru cyangwa ni mu myuka mibi? Reka kuri uyu munsi tugaruke kuri amwe mu mateka yaranze umunsi wo ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu, ubwo perezida wa Gabon yarahiraga, ari naho abantu benshi bahereye bavuga ko uyu muperezida byange bikunde ari gukorana n'imyuka mibi. Mu kurahira k'uyu muperezida hari harimo imihango gakondo iteye ubwoba. Muri iyo mihango kandi yari imihango yo kumuragiza abakurambere. Niba tuzi neza iby'abakurambere, ni ukuvuga abantu ba kera bapfuye twizereramo. Urugero nk'uko uba waba ufite sogokuru wawe yarapfuye, bakabanza kumukuragiza mbere y'uko ukora igikorwa cyose, mu kugaragaza ko ari we muntu wizereyemo, adahari ubuzima butakomeza. Muri uyu muhango kandi warangwaga n'impu z'inyamaswa ndetse n'abapfumu bagiye batandukanye. Yaje kugaragaza ko iyi mihango yose igendanye n'umuco gakondo ndetse no gukoreshwa n'abapfumu byatumye n'abaperezida benshi ba Afurika bisanga muri iki gikorwa cyo kuza gushyigikira uyu muperezida wa Gabon ari we General Brice. Ni umuhango wabaye ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu 2025, wabereye muri stade nini yo mu gihugu cya Gabon. Uyu muhango wari witabiriwe n'abantu barenga ibihumbi 40. Bwa mbere mu mateka ya Gabon, stade yari yuzuye mu buryo budasanzwe. Benshi baragira bati ni ubwa mbere mu mateka ya Gabon twabonye stade yuzuye bitewe n'umuhango wo kurahira kwa perezida w'iki gihugu. Mu minsi yashize byabaga ari ibintu bisanzwe. Ibi kandi byaje kugaragazwa n'uburyo abanyagabon bari bambaye imyenda yanditseho. Ibi kandi biraza kugaragazwa n'uburyo ki abaturage b'iki gihugu bari bitwaye n'uburyo bitabiriye ibirori. Abaturage bo muri iki gihugu bitabiriye ibirori by'akataraboneka, bambaye imyenda myiza, bafite ibyishimo, bafite amadarapo yanditseho cyangwa ariho amafoto y'izina General Brice, mu rwego rwo kumugaragariza ko ari we mu general cyangwa ari we mu perezida urubereye kino gihugu cya Gabon. Gusa nanone bikagaragaza ko ari ko uyu muperezida akorana n'imyuka mibi ndetse akaba ari nayo igiye kumuhereza imbaraga n'icyubahiro muri Afurika. Umuhango witabiriye n'abaperezida barenga 20 bo muri Afurika, harimo na perezida w'u Burundi, perezida w'u Rwanda ndetse na perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine yinjiye muri stade mbere ho gatoya ya perezida w'u Rwanda ariwe Paul Kagame. Kandi hari haje abaminisitiri b'ibihugu bigiye bitandukanye, aba vice perezida ndetse n'abandi bantu bakomeye cyane ku isi. Abayobozi b'imiryango mpuzamahanga harimo nka Louise Mushikiwabo nabo bari bitabiriye uyu muhango wo kurahira kwa perezida Brice wo mu gihugu cya Gabon. Ubwitabire bw'abo banyacyubahiro bwasobanurwaga nk'ikimenyetso cy'uko Afurika yiteguye gukorana na perezida General Brice nyuma yo kuza ku butegetsi ahiritsiye umuperezida wiburaga kino gihugu. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe wari uherutse gukuraho ibihano yari yarafatiye iki gihugu cya Gabon. Ibi nanone byagaragazaga ko uyu muperezida byange bikunde hari iyindi myuka iri gutuma akundwa kurusha abandi baperezida bose bo muri Afurika. Muri uyu muhango kandi herekanwe imodoka z'intambara zidasanzwe mu rwego rwo kugaragaza ko iki gihugu kandi gifite uburinzi mu bya gisirikare. Ubwo hinjirizwaga ibirango by'igihugu birimo amabendera ya Gabon n'indi miryango irimo nka Loni, imodoka za rutura nizo zazanye ayo madarapo mu rwego rwo kugaragaza ko iki gihugu gifite umutekano, amahoro ndetse ko uyu muperezida yiteguye kurinda kino gihugu byange bikunde. Abari muri stade barahagurutse bagaragaza icyubahiro no gukeza ubutegetsi bushyashya bwari buriho.
ariko nanone ngo ubutegetsi bw'uyu muperezida mushyashya ngo bwitezeho guhindura ibintu bidasanzwe ku baturage ba Gabon. Umugore wa perezida ari uriho ubu ngubu ubwo yinjiraga muri stade hagaragaye ibintu bidasanzwe ubwo abaturage ba Gabon bafashe utudarapo twabo bakaduta hasi mu rwego rwo kugaragaza kwishimira uyu mugore mu buryo budasanzwe. Perezida Brice nawe nyuma yaje gusesekara muri stade. Uyu yaje arinzwe n'abasirikare kabuhariwe harimo n'uruhu rwera. Akinjira muri stade, abari muri stade bose barahagurutse atambagira. Uyu mbere yuko asuhuza abaperezida bari baje kwitabira umuhango wo kurahira kwe, yabanjije gutambagira mu ngabo ze, ikintu kidasanzwe cyane. Muri uyu muhango kandi haje gukorwa umuhango gakondo mu buryo budasanzwe. Mbere y'irahira hasobanuwe urugendo rwagejeje Brice ku ntsinzi yo kuyobora kino gihugu. Mbere kandi havuzwe yuko amatora yagenze n'amajwi buri mukandida yabonye. Perezida Brice yahise asabwa guhaguruka mu cyubahiro cye, ashyira ikiganza cy'ibumoso ku gitabo cy'itegeko nshinga naho icy'iburyo akizamura ku ibendera ararahira. Uyu mugabo yashimangiye ko azubaha buri wese, kurenga ku itegeko nshinga n'ubutegetsi, kurengera itegeko nshinga n'ubutegetsi bugendera ku mategeko, agaharanira ubumwe n'ubwiyunge muri iki gihugu. Kandi yavuze ko azaharanira imiyoborere ishingiye kuri demokarasi ndetse no kurinda ubwigenge n'ubusugire bw'igihugu cye. Perezida Brice yaragijwe abakurambere mu mihango gakondo, aho hazanywe impu z'inyamaswa n'amahembe maze akorerwaho ibirori byihariye by'umuco. Uyu mugabo waje kwaturirwaho amagambo n'abapfumu bakomeye cyane muri iki gihugu, baje kumushyira mu biganza by'imyuka bavuga ko ari iby'abakurambere, banamuhaye urumuri ngo arumurikire mu kuyobora igihugu. Aba bapfumu kandi bazanye uruhu rurimo amazi, maze perezida akarabira mu ruhame mu rwego rwo kumurogora imyuka mibi n'ibindi byamwangiza. Iki ngiki ngo cyari ikimenyetso kivuga ko agiye ku butegetsi afite ibiganza bisukuye. Bati uzakurwanya azahura n'imyuka n'uburinzi bw'abakurambere, kandi urumuri rwabo ruzamutsinda ku manywa y'ihangu. Iyi mihango idasanzwe yashojwe no kurasa mu kirere, aho wabonaga bamwe mu bakuru b'ibihugu bya Afurika basa nk'aho bafite ubwoba. Uyu mugabo waje gukorerwa iyi mihango yo kuragizwa abakurambere yiyemeje guca ruswa ndetse n'akarengane. Nyuma yaho haje kugira Perezida Brice kandi nyuma yaho yaje gutanga ijambo ku baturage. Yasezeranyije abaturage ko azaca ruswa n'akarengane, yubaka ibikorwa remezo n'inganda, ahanga imirimo no kunoza serivisi kugira ngo ashyire Gabon ku isonga. Uyu muperezida yatangaje ko aribwo buryo intambara nyakuri itangiye, avuga ko politike n'umutekano bigomba kuba maso ndetse bikavugururwa mu buryo bweruye. Uyu kandi yavuze ko uzazaje kumurwanya nta kabuza nawe azamutsinda. Uyu kandi wavuze ko kimwe mu bintu bimujyanye ku butegetsi ari ugushishikariza abantu kugira ubutabera busesuye ndetse no guteza imbere imibereho myiza y'abaturage. Perezida Brice afite inshingano zikomeye cyane zo guha urubyiruko akazi, nyuma y'uko raporo ya Banki y'Isi muri 2024 yerekanye ko 40% byarwo rudafite akazi muri iki gihugu, kandi 1/3 cy'abaturage batuye muri iki gihugu bari munsi y'umurongo w'ubukene mu gihe cy'inzibacyuho y'amezi arenga 15. Perezida Brice yerekanye ko ari umuntu ushaka impinduka n'iterambere, atangiza imishinga y'ubwubatsi kandi ahangana n'akarengane kajogoroje igihugu cye. Ibikorwa bye byatumye abaturage bamugirira icyizere maze bitegura kumutora. Ibi kandi byatumye abaturage bagaragaza ko uyu muperezida ugiyeho agiye guhindura amateka y'iki gihugu cya Gabon. Gusa nanone bikavugwa ko uyu muperezida ahabwa imbaraga no gukorana n'imyuka mibi n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Natangiye nkubaza, ese wowe wizera ko abaperezida bakomeye cyane ku isi bakorana n'imyuka mibi? Niba utabyizera se, ubona imbaraga bakoresha bazikura ziva mu ijuru cyangwa ziva mu myuka mibi? Twandikire muri comment section. Gusa kimwe mu bintu byatunguye abantu cyane mu gihugu cya Gabon ni uburyo cy'uyu muperezida bamuragije abakurambere. Bigaragara by'uko atari we ugiye kuyobora, ahubwo agiye kuyobora
imyuka mibi se niyobora basi izatuma abaturage bagera ku iterambere cyangwa izahindura buri kimwe cyose uko abantu batabitekerezaga? Twandike igitekerezo cyawe muri comment section kugira tujye dukomeza kubana mu nkuru zacu za buri munsi nziza kandi ishobora no kuba zakubakira ubuzima. Stay safe, be blessed, we love you so much. Tuba turikiri kuri Kora TV show, dukomeza gushimira buri umwe wese uri gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu, tumubwira ati muri abantu b'akamaro kandi turabakunda cyane. Ibihe byiza rero kandi abari hirya no hino ku isi mukomeze kuryoherwa n'ubuzima. Batameze neza mbabwire ngo ni kisimera, uyu munsi umuntu abatameze neza ariko ejo bigahinduka akamera neza. Stay safe rero kandi mukomeze kumera neza.